Kenyam Malta ka yene diala konde liang ka roi na guasme ka Nuer TV tukon ka jomi bikon liang guasme ka jo nyam bana ling alarm bej reg mchito ka kuma spela ayo anona tekan ka Korean Major General Malit Nialwell chairman of SPLA Mayo Mila commander baka kuma spela ayo forces anona wajen ci yiëëdɛ shalom shajo me shajalat no ka jom chalat gwasme wa jeslo an dite long kalera me ano ci kwarkel mitere wi kama yom kanti ci yiëëdɛ shalom ram la kwar no chala ro shine tu ngon ci kana me ci kana ngach ano CD General Malit Nialwell re wiki United State ci yiëëdɛ shalom ka chanjan dang ro de diech ka pay badak ron kin dang ro de jan dang ro de diech no General Malit Nialwell jaram da la chairman ke chairperson ka kuma SPLA IO mentre wiki mayom county jan ba commander ka SPLA IO jana wa a true liberator devoted leader and commander who fought alongside other liberator to have this country liberated without stepping backward. Jen Chakoter ko ba kuma South Sudan ba jejek and Major General Malit Nialwell. Chairman of SPLA Mayo Memoramo Mila Commander Kukuma SPLA Force ba. Kajo chalat gwasame wa mete take General Malis and wajen Ramete ka gat Thok Naath jen a leader, a patriotic leader, kajen bo a brave commander, kajen bo comrade, jen waram nong na kala rueja gua kicher rueja gua long, bukon diala tim kajo dana chalat kaje ko jen chalan mdini jen long chalat long ray wich ka South Sudan. Jiëënda wi mwana me wajen chetega juey matol mshiekap. Gwada dana jiëënathin and okay gwada dan ci yiëëdɛ longton on behalf of Mayom County caucus and kan ne dial ko ken county right kan ci lo dien ci jada long kallar kan jaslo dien ne dial county la Nuer community kata dan en ci wana ti yiëëdɛ jiëɛn kaje Major General Malit Nialwell no jeno ti dial kenyen kos chalere me chajala no ti yiëëdɛ shalom ka jawawa kwal goro jen wo ba jangach ano ka jen gwas mentama ci Major General Malit Nialwell chairman of SPLA Mayo memo ala commander of the SPLA force changur ka kon kelantama wi mon ci yiëëdɛ shalom cha wargam chaja gor CDA Alfred Garmay Kwangtil and Ramdala Secretary of Information, Communication and Political Mobilization. Rewika Mayom County Caucus. Kajuba. So chicken Joe Major Kanlarango, she Major General Malit Nialwell, she yiëëdɛ chalong, just lo admedeo ko kondial ko dobadan de kon lingaja. Lerando diana ban lingwaseme banaracha ke kui parkol re wicha kajuba. Parkol jaram dana la team chairman ka kuma SPLA ka gwa Dr. Machar ka jom chalet gwaseme what the office of the Minister of Peace Building Honorable Stephen Parkol wa dore chaja kep ko kor shangdar chuwa wa jen chelo kono yore kapin ko office mo office den Ramdan landlord ki Ramdan tigmun ajen mi shia yo shia kongun no shia bte dora shia bte duela jenetal man balat ke building da dora mi shia yo shia ka kama chi landlord che duel che shuga kantama atukuma parkol terar lo chikante telega muktabantam right corner cha muktab mo office of the Minister of Peace Building Honorable Stephen Parkol jaja ga ko kan yo kan yor pinjen condition down te tena tama cha ne dial gol jogo no me chola jene
cha kuma marwai ka parkol cha ja wuch gwada dan tetin ka ci ga tel office mu don ta ga tinantam ka kor gwada dan shana raja long ka kwi sirin parkol muktäp da cha de gagna kor pen te konte shuwa jo dan inshallah ke je wa muktäp kan budget kan tab ci ga yo kon la so wala salary rom chi top so jen momo mga ka je tam gwanda gwansing so jo me der gwano de kon linga ta dan je to ko je update do dien ban nyok kame de kon lingwa seme ban right ka kwi de ni na me public update on public interest wa ka chenga jan dangra wid bakal ka pa badda ron kin dangra wid jan dangra wid dich ku me spla yo sector 3 no I take a job chicken lat guas me let kana general public re wika South Sudan and go you come as PDF and tell me chicken jagalo crab can manaka bomb to nankan gadeka across the country kani SSPDF they are recruiting youth across the country SSPDF and tell me let can lo chereme maikana ki crab kan wunika bomb ka kep kan it continental tinta underage kan it in kone chile math force kan ko bu la de ni SSPDF re wika South Sudan kelu pan chala one na the joint army consists of national security kan police ano wacha tekane it ngani kan ka tijikan ka kep ko bom wadol ka ticho ko jindi wona jan baro wa in total chirmi daga jan baro malendi alkana ma bor to ko teno jan bor capital dum jongle state jan gwa dana ka kuna tin so ne me amle haro dan tam goro de jan ajane dial kontin don ay kangwa an kuma spele ayu nan ro da ba ka te dialati an kuma SSPD pa kanite konin don kwa gar tien kwa gala nang deika me report mu kwala nung kuma spele ayo sector 3 kamandan chikana nen ano jete gane itimo to chopo jen baro ya keben tama tichi denga kap ka chikana nanga SSPDF compound akan ne mani violation kamanan chala no telegan ton mo deika so mu chen mo me lat kan tama wa ka pa ding ne gwaze dan SSPDF chikana ni ngani kana kon kap no ne chop ka nanya 75 boys aka kep kana ka Juba sabab menyele mangaten shirkat Jebel another part within Juba ne to ne chikana kep kana ngwa mon miti ka mangaten ka jikana jika war ba jika ti shirkat jikana jik ba jika ti Jebel ba jika dan ba ina kor muko ko lo winyi ngan wara that's what it mean so no more lero na pa dio ko gwadi dan ka ngai kono no na currently I feel I under sector 3 is hosting more than 20 deserted boys, of whom most of them are under age ranging from 14, 15, 16, 17, and 18 years above. SSPDF let commission mane wa antama kuma spela yo te kudu wala lara ne no kuma ne me kala no kum kirme yadi tiga ngwane tiga na kap antama ngwane jobo kur da ngone jen baro di wa yakin nan kur but kaman chalat gwasame kuma spela yo under sector 3 akanishi kan ngwane chop ka jendang ro yigana kap atam jendang ro to ka kel ka kane da ti ke SSPD ne kon wa kamre yu ke Juba ka watan en kamalakal so ramin mo chite ke wo dongdaro korba kane kon kap kan ka cha jo me cha jalat so ne me ramagore lieutenant colonel kornyang mabur secretary communication officer ka spela yo chikan me shirna me chikan en tamalo le roda jen jo dande calling biata mal bye